baş şagirdên hêja wana me îro ji refê dihare ye refê diha rûpela 125 ji xwe wana me ji beşa sêyemê û wana pêncem e bi navê pêkanînên sê goşeyan. Em dixwazin hinkî li ser pêkanînê goşeyan sê goşeyan biaxivin. Ev zanistekî xwezayî ye. Ev zanista xwezayî ji xwe pir kevin e. Mirovan zû de kar aniye. Kartanîn ji bo pîvana bilindahiya tepeyekî yan çiyayekî lê birêbazekî pir hesan yanî ne wek dema îro. Ji xwe dema îro ev zanista xwezayî pir pêşketiyan. Ji alî alavan de, ji alî teknîkê de, ji alî her wiha ji hemû alîya de pêşket û bû karanîn di hemû cûrê jiyanê de. Wekî niha em dikarin vê zanista xwezayî a pêkanînê sêgoşeyan em bikar bînin di pîvana bilindahiya avahîkê 10 qat 20 qat em karin bikar bînin. Em karin bikar bînin ji bo dîtina dûrahiya di navbera du stêrkan de nêzî hev yani di zanistê de. Ji xwe tê bikaranîn ji bo kompyûterê jî û ji bo alavên pizîşkî jî û her wiha gelek cûrên karanîna vê zanista xwezayî heye. Em ê îro bi hevdûre nas bikin ka çi em karin bikar bînin di jiyanê de vê zanista xwezayî. Yekem bikaranîna vê zanistê xwezayî goşeya bilindahiyê û ji xwe goşeya nizmahiyê. Yekem pêkanînê vê zanista xwezayî goşeya bilindahiyê û goşeya nizmahiyê. Em va her du goşa bi hevdûre nas bikin bê çi ne evan. Destpêkê em goşeya bilindahiyê nas bikin. Çi ye goşeya bilindahiyê? Wek pênasakê em karin jê re bibîn. Bala xwe bidinê ger mirovek li ba me hebe ji xwe ev mirovê hanê tîra asoyî ya dîtina çavê wî bi vî rengî ye ev dibe tîra asoyî yan dîtina mirovan e. Ji xwe gava serê wî rast be serê mirov got rast be tîrek heye di navbera çav de û asoyî derbas dibe em navê dikin tîra asoyî a dîtina çavê mirovan. Ji xwe ev jî çav e.
ev jî çavê mirov. Ger xalek hebe be got ev mirov bixwaze li wê xalê binere bi çavê xwe, wê çi bike? Ji xwe divê serê xwe piçikî rake, serê xwe piçikî rake û li wê xalê binere. Wê tîrek çê bibe, wê tîrek din çê bibe bi vî rengî, ev jî tîra di navbera çavê mirov û xala got bixwaze lê biner. Ji xwe divê tişê de goşeyek bimere xuya dike, ev goşa hanê em wek sembol vê tîrê bikin A, B, C. Bala xwe din vê goşa hanê em navê vê goşê dikin goşa bilindahî. A, C, B wekî goşe dibe goşeya bilindahî. Xweşik lê binerin, hûn ê bibînin ku ev koşe li jora tîra asûyî de ye, a got ji çavê mirov derdikeve û tê goşa bilindahiyê dibe li jora tîra asûyî. Bi vî rengî me goşa bilindahiyê nas kir. Ka hela em goşa din jî nas bikin. Goşeya nizmahiyê, goşeya din, goşeya nizmahiyeyê werin em ê wê jî wek pênasakê jê re çêkin. Dîsa mirovek, ger mirovek hebe, ev mirovê hanê tîra nerîna wî asoyî dîsa bi vî rengî ye, ev tîra nerîna wî a asoyî ye. Ji xwe evaya tîra asoyî ye û ev jî çavê mirov e. Ger xalek hebe, ew xala be cihê wê li vê de kêbe. û vî mirovî xwest li wê xalê binere bi çavê xwe. Ji xwe wê demê wê çi bike? Wê serê xwe biçikî nizm bike, biçikî daxe ji bo ku wê xalê bibîne. Wê demê wê tîrek din pêr derkeve, ev tîra hanê pêr derdikeve, ev jî tîra got çavê mirov digihîne xala got bixwaze lê biner. Dîsa em dibînin goşeyek bi me re xuya kir di navbera tîra asoyî a çavê mirov û di navbera tîra got ji çavê mirov derdikeve û li xala got dixwaze lê binere bibîne. Ev goşeya hanê em navê dikin goşeya nizmahî. Werin em ê bi tîpan jî karibin sembol bikin. Em wê demê dikarin deynin K, O, M, ev dibe goşeya nizmahî.
ev navê wê dibe goşeya nizamahiyê. Bala xwe bidinê ev goşahanê tiştê pir balkêştê de goşe vê dirbê li jêra tîra asoyî dikeve. Li jêra tîra asoyî yanî li binê wê. Bala xwe bidin cudahiya herdwa xuyatgiyan. Yek jê li jora tîra asoyî ye. Bala xwe bidinê em karin vê rengî jî wilo bikin. Goşeya bilindahiyê dikeve li jora tîra asoyî lê goşeya nizmahiyê dikeve li jêra tîra asoyî. Em dikarin her du goşeyan di teşeyekî de jî bibînin yani her goşak ne bi tena xwetê ye. Em karin her du goşa jî di teşeyekî de bibînin. Bala xwe bidinê got em karibin çawa her du goşa di teşeyekê de bibînin. Got mirovek li ser rûyê erdê hebe û mirovekî din li ser tepakî be, ev jî tepe ye. Got mirovekî din li ser tepayekî be. Ha bi vî rengî. Ji xwe her du mirov tîra asoyî ji war heye. Ev tîra asoyî a nêrîna vî mirovî ye. Bala xwe bidinê ev tîra asoyî ye û mirovê de jî tîra wî asoyî a dîtina çavê wî bi vî rengî ye. Ev her du tîrê asoyî ne ê nêrîna çavê her du mirovan. Ger her du mirov li hev binarin. Ger her du mirov li hev binarin. Wê çi çê bibe? Bala xwe bidinê wê tîrek çavê vî mirovî bigihîne vîna. Û tîra din jî wê çavê vî mirovî wê nêrîna wî bigihîne vî mirovê din. Wê çaxê ev tîrhanê çê dibe? Di vî teşeyî de di goşe bi me re xuya dikin. Goşak jê ev e em wek sembol tê da bidênê û ji xwe ev jî goşa bilindahiyê ye. Ji xwe binarin ev tîra asoyî ye, ew jî li jora tîra asoyî ye goşa bilindahiyê. Goşa din ev e em sembolekê bidênê omîga. Ji xwe ev jî goşeya nizmahiyê ye. Bala xwe bidinê ji ber ku li binya li jêra tîra asoyî ye. Bala xwe bidin diva her du diva teşeyê de her du goşe jî bi me re xuya dikin. Yek goşa bilindahiyê ye, yek goşa nizmahiyê. Wekî pirs got me ji we pirsî têkilî di navbêna va her du goşa de heye yan na? Piçikî bihezirin û ji me re bêjin ka têkilîk heye yan na? Bi rastî têkilî heye. Her du goşe yeksan in. Her du goşe yeksan in. Her du goşe yeksan in. Ev çil pille be ev jî çil pille ye. Ev pêncî pille be ev jî pêncî pille ye. Anka em bipirsin yani çima evana yeksan in. Ji xwe em vegerin pirtûkê xwe yê refê hefta û heşta wana em ê van bibînin. Ev cûrê goşeyan in, yek ji cûrê û têkilî di navbêna du goşayan de. Gel her du rastek rastin hev bin û ev jî va bibire wê demê ev goşe û ev goşe em ji war dibêjin yeksan in ji ber berova jî hundir in. Berova jî hundir in. Navê wan goşeyên berova jî hundir. Baş e me her du goşê xwe nas kirin wekî mînak, wekî bikaranîn. Kamê çilo van goşa bikar bînin di jiyana xwe de.
ام دست به مینا کابکن تشین لجیر ده ام چیکارم بکن ام نرخی اکسی ببین بالا خب دمه هنک تشا ام چه بکن آنکا ام بیجن آواهیک جمعهی آواهیک بالا خب دم وی آواهی هانی اف آواهی که اف جی پنجره ویده اف آواهی هانی گر مروفک دوری وی آواهی به 18 متریان ام بیجن ترمبیل که دیه اف جی مروفک دهندره ترمبیل دیه دوری وی آواهی 18 متریانه شخوا اف خیزکا آسویه تیرا آسویه آگو مروف ده دنره گو وی مروفی هانی لجورا آواهی نری شخوا تیر درد کده جمروف دره جورا آواهی وی دمی گوشه یک بمره خویاد که جبرگو اف تیر آسویه و گوشا ما لجورا تیر آسویه اف دبا گوشا بلندهی گر پیوانا وی سی پله به ام بهفدوره بلندهیا وی آواهی ببینن و ام به اکس سمبول بدین بالا خو بدن وی تشیهانه شخوا اف سی گوشه تیکه جبوگو ام بلندهیا وی آواهی ناس بکن و زانبن ام وگرن وان پیک آنینه خواه اف پیک آنین وی آلیکاریا ما بکه گو ام کاربن بلندهیا وی آواهی ناس بکن بگو ام بپیون یعنی بگو ام متره بینن متره و ام بیجن اف مترو 2 مترو 3 مترو 4 مترو ام مولو ناک ام پیوانی ناکم به متره امی دریا وان پیک آنینا ام کاربن بلندهیا و آواهی ناس بکنه باش بالا خودم ویسه گوشه وک مجورگو سه گوشک تیکه تشتی تید ناسکریه اف ناسکریه و اف جی دبه کناری جیرانی گوشه یا بلندهیه و برانبری گوشه نناسه یعنی دو تشت جمار لبیدر که هنه جیرانی گوشه و برانبری گوشه گو ام بچکی وگرن رژه خوی سه گوشی شخوا دوان رژاده سه رژه الجمع هبون ساین و اف جی چبو ریگزاوی دی بیراوه ریگزا ساین مدگو برانبر بلاوی جنی رژه یادن چبو کوساین اف جی مدگو جیران بلاوی جنی اف جی ریگزاوی شخوا ریگزا سیم طانج بو و او جی برانبر بلاوی جیران بو ام چلو رژه باش جبوه
گرفتاری چاره سر بکن جبرگو جیران و برانبر بمرانه او ام تخوازن دواد کار بکن امی ریجه طانج بنقینن جبرگو او و هر دواد هندره خواه دحوین طانج شخوا طانجا کی جان گوشهیه به وکی ریگز برانبر بلاوی چبو جیران برانبر بلاوی جیران باشه اف برانبره و اف جیرانه و گوشه ما سی پلی وی دمی دبه طانج سی پلی یکسانی برانبر اکسه و جیران حجده شخوا ام دیسا به هفدوره طانج سی پلی اف جی ما درس بوریده ما وقت تابلویا که چکر جبو ناسکرنا نرخین هنک گوشه نافدار از بهورم و او تابلو خوش ناسکر بو از آنکا دیسا بوره و تابلوی وگرینم و باش به ام دکارن تابلوی خالور چکن ده تابلوی آمده هنک گوشه نافدار هبون ام آنکا بهفدوره وان گوشهان بین بیراخوه اف نرخی گوشهان شخوا امی سه گوشنه امی سه گوشه نافدار ببن یک جی سی پله بو گومارو وان ریز بکه بر بجوروه و 40 پله 45 پله و 6 پله اوانا جوارد بیجن گوشهین نافدار طنگن شخوا ریجه یمجی سه ریجه نه سه ریجه مهنه امی ریزه که دن لطابلوی خواه زیده بکن بویرنگی ریجه ما ریجه یکم ساین بو دویم کوساین بو سیم تانجانت بو ورن امی بهفدوره نرخی وان گوشیان لگوری ریجهان نصب کن شخوا سی نرخی وی چه قیسه بود تبیروه نیو بو یک بلاوی دو بو آدن کوکداما دوا بلاوی دو بو آدن کوکداما سسیا بلاوی دوا بو شخوش بو گمره وی ریزی خوشک نصب که بالا خو بدنی پاران همانن پاران ناین گوهرتن دو لیپار بالا خودم پارا اف کوکداما یکی اف کوکداما دوایی اف کوکداما سیایی شخو کوکداما یکی و اف جی بالا خو بدنی تولو کار بیجه کوکداما یکی کوکداما دو کوکداما سی یعنی او جی ریز کرینی بربه جوروه وکی پلا سی 45 شست یک دو سی شخو پاران نای گوهرتن دوی اف ريزا ساين ريزا كوساين لفر آگاهی که ام خوازن جوار بیجن شخوا شست و نوت ببورین شست و سه کمبونا وان دبا نوت دی گوشه گو کمبونا وان نوت با ام ناوی وان دکن گوشه ین هفتیر هفدو تیر دکن يعني کمبونا وان نوته وش خما درس بوري جبر بو كوساينا يكجوان وكي ساينا آدنه وساينا يكجوان وكي كوساينا آدنه لغوري
vegerandina ji çara yekem di bazinê sê goşeyî de. Wê demê wê çawa bibe wê ev ego sayna sihiye wê bibe kosayn ji şêstî re û ego sayna şêstiye wê bibe sayn ji wê bibe kosayna sihî. Yani wek me avaya anî vê dirke û ev jî me anî vê dirke. Me cêwan guhart. Lê a çil û pênca heman dimîne we xwe dimîne. Bala xwe bidê ev rêz jî ne gelekî merekare zû merekare bigire ji ber ku di goşeyên di nirxê goşeyên hevtemanker hene û em zanibin saynê yekê ji wan dibe kosaynê a din em karin vana wilo cê wan biguher. Dimîne ceme tanc. Ji xwe tanc dersa borî jî me birbû sayn belavî kosayn. Yani wek têkilîk di navbêna van rêjeyan de sayn tanc biborîn tanc sayn belavî kosayn. Yani em van hejmara belavî hev bikin. Nîv belavî vên. Ji xwe di dob di dwar dire dimîne yek belavî kokdama sisiya. Yek belavî kokdama sisiya ji ber di dob di dwar çû gava me parvekirin çêkir. Ev jî heman hejmar e. Ji xwe heman hejmar tu parî hevdû bike encam çi ye yek e. Ev jî dîsa wan parî hevdû bik wê di dob di dwar here dimîne kokdama sisiya belavî yek yanî kokdama sisiya. Wê demê me tabloya xwe nas kir û me bi hevdûre anî bîra xwe. Em vegerin mînaka xwe. Em dikarin haka ji bedêla tancê sihî nirxê wê de. Bala xwe bidê ev tancê sihî. Nirxê wê çi qeysê ye? Tancê sihî nirxê wê çi qeysê ye? Nirxê wê yek belavî kokdama siyay. Yek belavî kokdama sisiya. Yeksanî ev jî x û ev jî hîjdeh. Wê demê dibe rêjedarîk em dikarin çeparasta wê çêkin. Çeparasta wê çi dibêje? X yeksan. Wê hîjdeh hevdanî yekê bibe ji xwe wê hîjdeh derkeve û belavî kokdama sisiya. Ji xwe dîsa we tê bîra we gava me wek rêbazekî wek rêbaz me birbû em çiloş kokdama paranê xilas kin. Em her dû par û paran hevdanî kokdama paranê dikin. Wê demê wê bibe hîjdeh kokdama sisiya û ev jî dibe sisê. Ji xwe bi parvekirinê û bi xirûkirinê hîjdeh belavî sisiya encam şeş e û kokdama sisiya we xwe dimîne. Wê demê me xwe giyand nirxê x û ev jî nirxê x bilindbûna vê avayê. Bala xwe bidinê bêgo em bipîvin. Bêgo em rajin mitreyê û em vê avahiyê bipîvin me dirêjehiya wê nas kir bi riya van pêkanînê sê goşey. Ji xwe her wiha yani gelek û pir pêkanînê wan hene pir cûrê gomerek karibe di jiyana xwe de bikar bîne hene. Ev yek ji wan bûye. Me mînaka xwe çareser kir. Em dikarin nihaka mînakek din bibînin. Hûn hemû zanin ew nepoxa difire. Pimpimoka difire. Ev pimpimoka hene hûn hemû nas dikin. Bi vî rengiyê
شخوا اف پمپموک هانه آهویه باد خینه ده جبو گو بفره مرو لوی درکه رودنه گر بلندهیا وی پمپموک جعرده 1000 متروبه 1000 متروبه و اف پمپموک دخوازه دوی خاله ده داکوه دوی خاله هانه ده داکوه عرده اف خاله گو بخوازه لعرده داکوه ام دخوازن وی دربی دوراهیا دنافبرا پمپموکه و خاله گود خوازه و خاله دخوازه العرده داك ناس بكن شخو بالا خبدني تيرا آسوي جي نرينا في مروفي و أبا باشه أب گوشا نزماهیه دوی تشیده دو گوشه بمرخویات کن ام وگرن وی نهانه بالا خوبدن دوی وینه ده دو گوشه بمرخویات کن یک جی بلندهیه یک جی نزماهیه و مگو هر دو جی یکسانه باشه گوشا نزماهیه کانی گوشا بلندهیه آگو یکسان پیره شخو هذا اف گوشیا بلندهیه و اف گوشیا نزماهیه و هر دو جی یکسانن لگوری و وین ام دیسا پلاکه بدینی ام بیجن سی پلیه باشه شخور ل و سه گوشا تیک بنرن هونه بنرن دوی سه گوشا تیک ده کناری وی دربی ای برانبر بمرایی جن نناس هری ریجیا باش جبو دیتنا اکسی ام ریجا که گو ببین گو برانبر و جن تیدد برابر و جن دکیجا ریجه دبو درجه ساین دبو ساین تیتا تبیروه وجن ام کارن سود جوی ریجه بگرن و ام نصب یا شخوا گوشا مسیه دبه ساین سهی سی پله و برانبر 1000 مترویه و شخوا جن نناسه اکس ام چلو ساین سهی نصب کن ام وگرن تابلویا ما اف تابلویا هانه و ساین سهی بدمه وای بالا خو بدنی ساین سی پلی چو قیسه نیوه ساین وی نیوه یکسان اف جی 1000 اف جی اکس لور وکی چپراست ام کارن نرخ اکس ببین نرخ اکس یکسانی چیه؟ دو بلاوی 1000 شخوا بلاوی یکی و انجام دردکوه 2000 متره دوی رنگی ما ناس کر درجهی نابرا پمپموکی ده و نابرا خالا گوله داکر بگو امراجن متریه و ام بپیف ما چه بکار آنین ما اف سه گوشه و ریجه سه گوشه بکار آنین هر وها هون دبینن گو بکار آنین وان گوشه یان پر ده جیانه ده مرا کار بکار بینه هینه و جوره وی پرن بوی رنگی ام دگین داویا وانا خواه بمینن کیف و خوشیه ده